Ubak Mitchell Wankar ketong jangka seng UDP nampak meliam konstituensi ula ong baha kapor ke jengwan lencop ke jeng pangklam. Ki MLA kelayo arpasan lak bat ki MDC ki yok hasan lak banyarap ki pai ba. Hendai haba ula lek ni ki babon ki senang nampak meliam konstituensi ula UI babon ki pai ba kadang mat di ke jeng kam tam ki nong rap akapor bawa lencop jangka di ke jeng pang. Badin ka daw la mi shman ban a ke jeng rap ki tege babon telikilat bat dege ke pelong yo urbon mi banyak kon kan election nampak meliam konstituensi. Abakran cipat ke phang ubak Mitchell ula ong baka Khasils Autonomous District Council kalau menjur bak layo ya ka bat khando ka bolong ka an ka banyarap sibut ya kipat ba Henry ka Meghalaya Legislative Assembly pat lani ka yeng doba tho an jong ka jalla kala tha an ayupan banyarap ya kipat ba ya ka diula penpaw ka jakan bagi katun ngot ngetuk khabar mentag sengi mi kene ka lumpong election aja apa mo ki iki nang rembat ki iki jeng thumu ba pita nam tani ka malim konstituensi abang kami menilai eknika election mo ara darat fulai ngas ngoban ong ningkong ning sharp abang layat through eknika election bat kumjuru yaki senong ki thau jong eknika malim konstituensi ngalap baningkong hakapor kaba one ka lockdown hakapor kabet mo abang ili jingirap ikibabon ki jaka shani samalim ngashamba kinong mi khmat hi kumbak long hakatu kapor kabet na district council ngile yok hat san lak tingka ban a jingirap iki long yeng ki badok bat kum juru nagaliang ka sarkar Meghalaya lembau nong mi khmat MLA kile yok adu san lak tingka ten raya pangapoi pada semalim hagitu kapor ngasngolungo ba kat katu ka saw kasian ka ba ka bari hunyo trap khamtam kinong rep kiamar ki jinjar itu kipor penban ngalap ba umsumdan basim ke jingkit kli khamtam abang ya lembak ni kisnong umlengka kita ki than hasharing joganika wa umyam kitu ki barep soman ken ki barep yeki kubi ki barep bon ki jur banjat yang tai ngasam ba ki phone sanga ki ombawat tang ujur hapo lom romnot otsu namar kimla reban panpoi sayo dai ke jing tristem ke district council gitu ki por ngelayo ban bo bun likiyo bat ngelayo iki parlok jongaru nang tai na po musim omlengka banyarap iki ban panpoi iki mar kata di kam ke baningkong ke ba ngalai kendu iki habagiwan ka to por jinjar ti ke baar pade kalong ba hakatu hi ke por kala dai sa ke por bakin thonggin tep bat kalong ba ba ke por lockdown bakin yo iki sembai leni iki sbo ningkong laling shop ka kubit ka baar pat menta laling shop so kayo kahan laling shop so kakpo te ngasngo ngaingo yo blay ba to kapor ngayo banyarap iki ban ada kesembay ningkong la ada kesembay bat hadian bakalawan kapor thong ngilayo ban ai ki kisbo katai ka museum gadon kumba spa arpo yeng bar khandai busan yeng nang tu kidei kinong rep ngilayo banyarap iki ban nang ta buat terter hanika dunyap tangan mo hanika klam kilai ot saki agan wadi ki asha namar makiru ki bakta jora khamta maka por ko ben ngayo i ba ki frontliner ki bayarap ba ya ki tugi yeng ki bangat aga ko ben handrei maria pli ki ba pli kim don lat don tiso tinggal yo banyarap ikinong trai agan wadi asha hadian nang ta pade ki bot saki taxi driver hadian bala pli ngai i bagi taxi driver ru kim jumyo nomor 4 sya bania song kha bania song passenger ke taxi ti ki taxi driver kilawan sanga ban ngilayo banyarap ningkong ang national law satun ya baro om tangi taxi driver ki tourist driver ki banya ya ki kali affair ki badi ki banya ya ki private karu ki driver ya ki ngilayo banyarap ti kumta terter ngilayo banyarap keleng kanika meliam konstituensi but kibabuan namar nga jumlian ban ai kini kisingeram kidon kum kisnong hangte ya po nong kramo kasnong maulen na hintay ngalayo bani ajingerap ang turu but kidon kinong hikay school kiba hikay school hang ya po riboy ya kirong ngalayo ban ajingerap ti ita ide ijing sedang iba ngayo i ba ngalakran ro aki social media to por kabaong ba lada ngamirap ko makani kapor
ti ngam long ubabet bat ngam song hak bangan ong nga bangan deu nong mikmat bat ngalaju ong ikila dam dei menta dei lanu ti ngatrai hadian bangilai lek kumtu ngila ajing rap tinggal adon ka attachment berki nong upper selong setai kinong meliam setai bat kibabun kisnong ngilai lek abang ngilai lek kisnong kitau ngilas dang maniat ngai iba asnong katau kalong kampat dan ke development ke pura kidon kisnong kiba watang kimau rom dan su ladan stang kum kanong bet ladingi ai ke example lifi kado kisnong nong bet ngini i menta hang tu ba wat kimau rom isu la i stanga khando tingile support meliam luam hak to por na do kani khat armer pom kanyau ter man i menta kala serdam tang ba ban serdap tang san snem ti kanong ka ba so jinjar kajing ot ki pajba hado menta kalong ba ki polisi ba pher kimdon khamtam ki khna samla ki bele kai haba ki khna samla jungi ki don talen ki le kai haba ki haban le shi ki stien kumbangaya ong hak to sngi kabang final nomination omdan bayar hab yaki ani tu ipi watang ibai train ibai tiket ibai kini yele kai ru isam sitomba idon bon kita len hakani ka konstituensi ki jongi nang tagi samlawat kamot jam ni pensulur barabor ni ongi samla ba pidai ban sengye ke kamla jong handrai la ngem sna ka polisi ban yarap ik samla te shai kita ki samla kin hadian bagila yo ik training shai gini op de bakin sengye ki kam lada naga government ngem sna ka polisi ngem sna ginu ki financial assistant nak banta jong ki tade halor kata kanong rem ngilai ya unta ban ngilai i naman ngala ibon mo ki election agenda ki bapoy tang ki por election banong bantawan kadi ka kamram hi ki nong mikmat kata te kawatikna andrei ngidon kamru ke development but ngasngau sarong yela di but ya ki para MDC ki don nak isi menta bangilayo ya ka lan ak ngalayo ya ka lan ak but kani ka lan ak kalong kawai ka atiar kabala ban yada ya ka khando ka siap jong gabri hunyo trap namar lembak ni kalan ag ngilala mo mensua kidon ginong kendong gibahab ban register bagi kwalon ki register DC office pite bi arajar square feet la register district hapo DC office te ka dor stam go bahe ling bakalan ag jungi district council P1 ban register ai dori barit but kano ka bank kala bet ban ai loan ni fi tak ai pada kanika jinga dai pat bar ke jinga dai ka bri ya ka khando ka siap kani par kalong bang nilai rai ka EC ada POE nilai rai ka EC bangin ai free registration ya baro kitu kita joka kibadon hak kapot jong ka schedule area tingilale ya kata bat kibabun ba kilawan ban register sedis council ban ngasngo ba hadian ban register ngilala ban itu ya upot usam la jong apa ka schedule area kita gidai ki baka district council menta kalayo mo ya kata ka jingjob alor kani sau pusan snem ni laap ya ka lan ak ya ka lan bill bakan long lan ak man pelong anya ka bat dang shen ngi layo ya kata mas ngoba an ai kublai lang ki parlok ki bela pelong anya kani ka bill kumjuru ngi don ka building bylaws bat ki close Baper ngidang yele ban persang ban namar ba kani ka building bylaws ka bon ba hang tu kijing don kam ki ba ni menta ni nakaliang jong ka isi ka jongi ngidang penbiang ki engineers baper ki expert nak benta bangin pensuk yu paj ba halor kani ka building bylaws pipit pat mau kani ka malim sedikit ka dalam jaka ki baham rot sarma kum ka losot ton